Recho Otundo ni gaganirie nsemire kwamiria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya kweneke munango tenenia bare mirubiro yonsi yogokora ukurubikana nabo igokora ukoba abatoereru na kuganya ugochika guse ukunacho gwikigambiro kugwatikana ne finance bill eye kogo kageire kurwegwa tariki 10 cy'umutinyo yiga ugatano na kabere. Igonde tukotanga maandamano takogera mumbo rahisi wangote abantu baitu libagatoka na maandamano tufanye kazi tufanye bidii ili tusiendeleshe nyenye chano tubwate menge na wemba libale serikali they are not after punishing their own people mbamanye tenga ngayi problem were and they are solving a problem usually kero kwate mechando wikoetere mechandende umayutukanara oburabu busio igo abantu baminto komuranje nto baskwanda togale maandamano cha kolende seki Kenya tukanie sisi ito is very peaceful because the moment we are doing it libatoko konya as libatoko konya eto tukogera bugmo bobo konsaidi ane bobo bosinyimna bokomenya tugatura serikali yeroro libaga ira kolega asibakole what they can be able to do udinga akoira abantu maandamano yet a finance bill bado kotiere and the court will decide on what is supposed to be done. Tuwezi toko tewanga etoko utoleretri chiko law abiding citizens. If they are law abiding citizens, tutoe wingi koti yote hapa, tutoe gwese biashara biko anagochia. Lakini so gwenge abantu bami ntoko muranche itukolia mambia kila muntu akole shughuli yae makole biashara bino kila mtu ajitafutie ikiagana na togana maandamano at the end of the day gatugira muragoba ndagira teko toko sana.